kublaya pi warok ki pralog ki wasnyao suk wo pat ki video hau new channel te hakani ka video kwa open snyao je pi wa maham jor ka India ya ka Pakistan te chwa wo sdangi ye subscribe yo new channel khnang wa yo pten cho cho phi yo ki video wa thame te ton sdangi he ye to wadaw ya kalam ka India wa ka Pakistan u montri hedo karida ong u wa ka Jammu and Kashmir man ko ka yong ka India itete iwada che kadarne wei iwi don hi uya kalam wa ka Pakistan wei iteto open unya ka POK Pakistan occupied Kashmir chaka India dei wa ong le wala dakwa wan ka Pakistan u ikti ya ki terrorist chaka India te ben hi wo ya kalam tangwam ukwa uya kalam wa ki wi wan ki topic light not na kite dapan tip le wa ka Pakistan da rem ko haman la ka round yong kathma wei hadin wa da strike ka India ha airbase ka Pakistan das dang ko utin ya ka India dei wa yo ye ki kam wa pan yo ka India he yeto wan wa ka operation sendur mpu ukut ko wei dang lai ko chakmat wei ka India da ong ko le wa ka Pakistan le to ungat ko ye ni wei ka perthai woro ko wi le to ungat ki ye ni u DGMO ka India da pantip ule wa u DGMO ka Pakistan wa phone cha o dep ta karpat ki wada kwa ki uya kalam wei u DGMO ka India da ong ule wa i target yong ka India to ki terrorist wei to ka Pakistan kamte ka India le da monjur ko uya kalam waki wei kamte das dang no ya ka ceasefire hey yeto wan wai MKT u Donald Trump hakani ka sarkar India da pantip ko wa ka Pakistan wa karpat ya u Donald Trump wo kalam ya ka India khnang wa yo ngat ka India we yo dam no ko usiat we u Donald Trump wan mem open tip u ya ka India hachwa open bana u ya ka ceasefire ha ka X account yang o we kam jo le ka India mem open tip ko ya o wada monjur ko usdang ya ka ceasefire ka India da maham jor ko le ya ka Pakistan wala dang note ki ule tam te du ka te hidakut ki uchim ka India da kam ka te ka action kawam jo yoki we kawam ye ki le umudur hedging imiyong ki hey yeto wan wa iyasiat ha LOC line of control iwadas dang nadu ka nyaw tarik hadu ka chipaw tarik de kam wali pausan so pawngut ki chipai ka Pakistan ki wada yap te du kini don hi ye subscribe like we share ye ki video khublai jipon